Tong ini apa mentara sengi kum noban multiply yaki decimal. Kan lihat hamni ngala ai kat tu kan example hadu supposedly kenang bapin do pay kawai kum no ngakeng nang ta sa practice pada mapi ka multiply decimal kadiga basuk ka sulong tang bangi di manang ban bu hai yo decimal habang ngi multiply kumba ngi multiply ki whole number ki rule kisa kumju nagabenta ki sign minus into minus kan long hi plus plus into minus kan long minus but plus into plus kan long plus tu kita ki bapi haban kan mau tu swaban sang ki number la dau priu tho kum ne san riu r point lai san to ngan nom tho ku ba ha ka to ngan siong no tang lai fu r to don ki ba ong ye kan lai fu r point lai pho san kita gar kom ong ka de ka ba bakla shane phila ban ong shi sin ong lai pho r shatai om dei ban ong shi sin ong om sha namar lai pusan kani gedi badon decimal udang rit ban ya uwei sisin badon decimal ngala de biatu ba udang duna ya uwei wala da sisin pek na iu number udai lai pusan kumtangi haban keno ya ne sidak ni haban ong lai pu r point lai san lane madon ne shodak ro shubu usan pho point r san riu nyau pinamla ban ong san pho point r hajar san spa andro pun nyau omsha namar balai baki dangrit ban ya uwei so barabor nya kono yu uwei pu uwei udak hadien jong decimal barabor kono uwei pu uwei udak so kata di rule na kermen plus 2 t ngasuk kan mau kan yo klet but ban multiply dari basuk pai ba kum ka baningkong and yang ni baningkong point saw into the ur so sorry kan tho be hang ni kan nombut syu ya katai hang jing sya to hapor ba piken jing ken de pihak ban but biang ye jing keli tu tiga tu kan long saw into r point tu dan oh bat haba tho point kan mau ha haba pi tho shubu r ko san point ndrio ni point udi ban shong kam ha padeng wat tho kum tu r ko san point hang ne hatrai tapi tho hatrai ka bamut into so point biang nomor ka tho hatrai berobor ka mut into kani kan long r san into ndrio so tho kam ha padeng kediat kata rupiah berkenal 0.4 into by 2 kan long ni into kumbasya into hi berbuat asin saw kan long tra mentau dot hai ngan bu decimal unit answer bakani kan long plus into plus long plus dengan dan kam syu ban into abadai tapi plus ya kisai so kani kan long kumno nganyeu kat no dak kidon hadien jong decimal shubu kumuni sanpo point lai r ri kan nodak kidon shadien jong decimal yang sheneng yang khmat steng yang shadien jong decimal kidon kan notali shidak ardak laidak kumta so ngidi banyau kat nodak kidon hang ni ubasa kut shadien jong decimal udan tang shidak kumta nganyau nang ni tin mau ha banyau nashan ni yau dak jike nashan ni am yau sidak nang tajok bu pon nang tu yang sidak ang ni ru sidak ngajom di berjom ya dalam de jom yuni number bersatu ang tu so tu answer kenong point 8 ngin sesuatu, ทุก คำว่า dalam wilayah Syekh topik kali ini
baar. Point sun into lai kan long no. Point sun into lai. Lai sin sun kami kat sun. Hang ni rodon kat nodak. Syadin yung desimal dan tang sidak. So ang mga dengan nyaw nang tay siya ni. Nang nyaw sidak bat nang ti hang tu. Tang sidak. Umday ra ardak. Umla ra jam ardak balik naman ang ni don desimal tang sidak. So katu ka answer kan long. Cut waypoint sun answer. Yan. Nang dapat. Kani. Point 3 into point 1. Point 3 into point 1. Way sin lai ka long lai. Ba. Way sin lai long lai. Menta kat no teli kidak kibadon syadin dismal kidan arteli hane haneng don way hane hapo don way. Along ardak kunta nganyaw na siya ni. Ngamut dur bono dismal don hangne sidak mendap syuk di benlong ardak abam don lembar ni pendap da unot kudo dia ngamut dur bono dismal don hangne ngapa ganti sidak kunto sidak hang tu sange hang tu uwan sange hang ni unta ansar genlong point 03 habom don ni nga pendap da u 0 habom don dak. Alright, kum hang ni nga mudur yo u dismal don hang ni ngap kunti tang si kli lani tang si dak balai nomor ba neru don dismal don tang si dak tang hau tu bahaneng hau ba po pimdan. Alright, so da piko aban kopi da pause syuai ke video bahasa kopi nga namar pengamdan jekah to kermen pilas tu betul tong niat skaba niat syakaba sap basau kalau beno basau kalau point 2 into point 2 ngatok point 2 arsin ar long sau nganyo wana teli way a hang nedon sidak kibasyong sya kamon jong u desimal kibasyong sya kamon jong u desimal kidon kanodak kijingkein ardak so nganyo ngamudur bo ne desimal udon hang so ngarak nang ne way nang ni ngan ra way desimal apoy hang tu unom sange hang ni diban ganti hang ni so hang ni ngalong hapendap da u 0 kemudian nu desimal pensyong hang tu ulawan hang ni tiba isi tu balak thok wajah kuliah nin le tumno ngin thok bait sau nam dur pokman siam way a na pendap 0 katu ansar ngagarman pilas tu tongenia syakaba san basan kadai point 1 into the point 01 way sin way do not ngam treshu ban into kamdon jingot te nganyo wa notali hang negidon artali ban ne di way kiba ki number basyong syakamon jong u desimal ne desimal ne way ne number usyong syakamon desimal ne not way usyong syakamon desimal so kidan kat nodak way a lai so nganyo ngamudur no desimal usyong ne tengah ganti nang ne way bat une r bat ne la along lai no desimal wanang tu ya ngan ong diam jadi syau desimal don hang tu ngalakan t way r lai apa t ai jaka so habakut desimal point hang tu dulu point tu telalong katu ansar setiap nang berganti igi desimal
Yang ya practice. Nang ta Van Rio 0.02 into 0.6 R sin Rio kat R daw not ngam tre into shoot hanya wat no way R lai yang nomor not adin jong nomor undar jingmut nomor mentat ngamut dur begini decimal kim dan shoot. So way R lai hanya way R duna I way hendak daw not to answer yang lek untuk yang practice banyak point not sun into the point not sun and so pok mensim tengah ong kini kim dan shu kini ki point ngasu tu sin bom dan point tu kini kinat artelir kim dan dor tang sun sin sun arpo sun tambah ngadi ken mau pedeh kat no tulis nombor ki dan syaka monjong decimal way r lai south way r lai south ketua asal dia jangan pergi berperang berperang 0.0025 into the 0.04 so kaniru ngamut dur bamdan chu ini decimal pok mensim ngamut new not room dan kam into ini 0 room dan kam into tutang usau berarpusan kan pepin mi cispa sau sin san arpo ra o ar sin sau pra kendai shipo Tie hai ngan bu decimal nganyo kat nodak kidon sya kamon jong decimal way ar lai sau padang ne rum san riu so ngamot dor nang ne bu syong decimal nga pengerti tentu senang ne kan one way ar lai sau san riu lalong la kan ti riu klik nadu nang ne na poisya ne way R lai sau san riu yang hamba pengerti ni mundur ba usyong syua hang neu di semua sen pengerti pada tikane pada ansar la alom I way ansar pin ong pada syano ja kini sa ngal ong IP haga decimal ladang athok point kat tu kini ginot kide ki bom dan dor katu kadang yaring kat hi point san nomor belai kini kilong bom dan AA bom dan AA oi lada dei nomor sudah te kini ki don dor lada bom dan decimal hang ne te kade lamut san spa kane pat hang bak ngalaong kane pat de kade uni kini kane mat he kan no dang duna ya uwe te kini ki jiru kim dan dor hadian jong u decimal ki jiru kim dan dor light satang ngalaong bakir dau kenja nomor subu udon nomor ar tu te kini gila dan dor lemda gumta kini kinot kim dan dor so hang ni rupa la don decimal syane kini gi zero gila dan dor lai teli nomor boleh bakir nomor hang ne abakut la don nomor tapi kini ki zero pada dan nomor syuk syane kini kim dan meaning syuk gitu ki lajak gador so ansar kan long tangkat tu baik ha batsa pelai jingmot next pio live or point sau into the o minus 2.3 design sa itu hadir license sau khat r rai way ngampai rai ke decimal menta into baik kumbasya into ya gihol number r sin line drill bat bara ai way long nyau dan h ne license line long khandai nanta do r sin sau pra kane gi shi pelai perbor
R sin R long sau R sin lai long ri kami kan no R niau pasau kat san sau niau sudah bikin lang kami kan ni tentrai kan ni nampak dah itu ni hapok mesin ni tiba plus minus into plus kali minus tambah shua ban bu minus ngapi shua kat no dak don syaka hai ban syong de semalang ni so ngapi kat no dak kidan tak sidak bat ardak syaka mon jong u de semal kidan tak sidak ardak so ngamudur de semalam ni way r ngabu ham tu so answer kenong minus 74.52 kene berapa ni kena kawai jumlah ban ong 74.52 wrong. So dah kan mau kita ki berokhat yo lap basar ki ben dah pila poi ki bri ki start ki batip ya ki ru kin ong ki dang bi ki bri nang dapat kani gadon lai teli tenile swa r teli kum minus 0.03 into kanedi bagat no bas ho but minus 0.03 tengala ong kanir into takane kini ki 0 ni pre itu ngamud dur hapo musim ba umdan no decimal tengok sa tang lai bat lai long hendah tamba ban peniar kat pada bila don gini decimal ka hai nang do decimal ang ni way r lai sao so nang ni ngamud dur nang ni way r lai sao kapunda bikinot hab tu so kami kan no 0.009 minus into minus la long plus kan don kam shu ban tho ai hang ni jing sha nang ta ya kan ni pade hab into the 0.2 r sin kandai kat pra hang ni ru ngamudur bo ne umdan tikini ki 0 kindan jingmot la da umdan neu shubu ngatho not san kani gamut hitam san habam dan no decimal la dan decimal to ai tendre ha pom sim ngasung dur bo ne umdan re namar ngadang kwa ban into shwa na penbiang hadir so hang ne gidan kan nodak way r lai sau bat ni la long san so hang ne ngania way r lai sau kat tu answer mat boleh ni rudi plus into plus ni plus 2 plus into plus log plus 0.2 plus into plus on plus so kini ngim to shu jing sha so answer kan long kat so ngala dapat EAP kum no ban ken ya ki jing ken multiply so persyang mapi ngan I homework but kan I yaki answer de sa pendek mapi I yang ashi kendiat pohon token kini kita ki homework na kamata jong pi na I ka santli bapin kam trim da pila det kai bapin dukun mau sa iker kom kai ki chicken multiply ni ulai ni adu hang ne nga ai ka santli ki ansar nga ai na sini bat nga pen kod adu hang tu so sakai ni mapi bat lada jia ba pimi te sa mayo nga bakla ki ansar wai batip te persyang de calculator ru but lane satho aku komen atrai jong ka video bin salap adan ka cakap ba komen wa una satho antu buat klik ban klik ya ketuka like atrai jong ka video nang takadon ka dur bajir video ban klik bat ka subscribe ru video ban subscribe ban yarap yang ni kumbang yarap ya pi ba pinduk nang kiu ka jing start
So aku ipat ke video ngini akan duk pada aku menoban divide yaki decimal. So tang kum tu mentang sengi aku boleh sibut.